Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Meghalaya Social Program Welfare Development Organisation ringkat kecing Trilang buat ke All Meghalaya Dancers Association. Kalau pendapat bahkan Pynlong yang Jingïakop Shad buat Rwai Khynnah Skul haborok ke Jylla, ke Belong kum ke Inter School, ke Pynlong ha shitarik nailar arhajar arpundriu nudu ke porch pubajim Mspwdo, ha susutham Auditorium Central Library Shillong. Hari ni Jingïakop Shad ansha tangi kelas 6 haduk kelas 12, but anshim Mspwdo kikin huan Shad but Mspwdo kikin huan Rwai. Ya kani Jingïakop an Pynlong shwa da ka online dak baki hap ban pa online yaki video but nagini kin sajiat ban Pynlong shaka grand finale. Kaseng ka kentu ki principal jong ki Skul bikin aila yaki Khynnah bikin yok ban Bynta kani Jingïakop but yaki Khynnah bapa yaki video ru ki don kam ban yok ke jing penshai da ke jingsoi na ki principal jong ki Skul baki pulih. Ki bajob hakini Jingïakop kin yok ya ka song pisa ringkat ka trophy but ka sernot kin yok lang baro but ki bajob ni ramru. Ya ki form la ban yo na sinot supermarket ke kamera ba arpo balada don kinu ki jingkwa jingshai ki la ban phone hakini ki number hanyo handeu sau iwe khandai are not pra sunlight lani khandai lai handeu are handeu pra sau sun sau handeu lani ha u pra iwe lai iwe khandai lai sau khandai are lai kabairung na ka Bynta ki solo kalong ar spa tingka bad ya ka group san spa tingka ya ki bawan pet kai omdan kam tiket hendai ki la ban ai tang ka donation hari pon ni wana kan pun jong ka Mspwdo video bang chutip ka Meghalaya Social Program Welfare Development Organisation te kan ni jingwan juni ni ban puna pai ba ni press conference mawa kalian jong ka Mspwdo video Pynlong yang Jingïakop Shad Rwai tadi Khynnah Skul. Ya kalau kumsi taka muka Inter School no mereka. Tega kajing shim ini di Khynnah Skul ini shim dengan kini kelas 6 chane pada kelas 2. Tega khot yang ada porok di University School di Higher Secondary School di University School bapa management tak marhani kasi Andan lu muka awareness program lu, entah sebab muka HIV, HIV, but AIDS, dia entah drugs lu, kuno Khynnah kiat, lagi ni jimlin bersih, dia sadar juga awareness program ada sini dengan terpajur baru di school ni principal jadi school, bah musim kiaran, bah musim ini Bynta kumka platform untuk Khynnah, kanong lu kumka way ka talenti ban iya kasap ko jongi bagini smart para hani ni asim nang commission nang tagi ng sa nagino Rwai bajo katong ka buat ng Pynlong nang historic na ila aja aprio lalu supporting staff kejaga nang bos susutan tutorial central library Shillong di banyak bersementara Khynnah kasut Skul kelas 6 sampai kelas 12. Dengan abu kedon, ingin sim tang Mspwdo kinhun, Shad Mspwdo kinhun Rwai. Haka final nada. Ingin sim tang Mspwdo kinhun Shad Mspwdo kinhun Rwai. De man kon ni ingin taman le man pa video ane. De ingin sajit man Pynlong ka grand finale. Ya kinhun Shad Rwai kinhun Shad Rwai man weru kinhun Rwai. Hapan pak video online shani hi organizer in pak itu contact number lembaga poster mengibu ya hapan menjual registration form patun soy the unika headmaster dan principal juga school means ni habio aja pensyai lagi headmaster juga school dan jadi principal juga school lah Khynnah kini nak tugas school gede hak pembinaan tugas school ne negeri jadi bajok video yang kesong besar angkat trofi ke sertifikat borok kini sementara video sertifikat di bajok ni barang tu video lang sertifikat sehingga kira sementara video lang sertifikat dia kampung pang di lonjok ya di bajok nak ni kesin jam online banikong video pun cakran ini means numpa ka jumpa numpa video online insa select menurut cakran ini
Ki form pina penyo national supermarket room number 20 Mokhat point nearby stand Jiao stand auto rickshaw Rwai. Pila pun kontak ini nombor Nyon Rio Sao Iwe Khynnah na North Pra Sunlight Khynnah na Rio Rio Pra Sao San Sao Rio. That's a way number Lai Iwe Khynnah Lai Sao Khynnah Lai. Kini kontak nombor finawan penting di form na kontak ini nombor dan ini berkah ini video online itu akhirnya nombor ini empat. Jikaman nomor kali kesing kepada kong kebang laban ngi ba la an Pynlong ke diga inter school bro ska tu Mspwdo bagi program Meghalaya swasta bagi baik tian le hadian bagi song meeting jungi ni nak kalian ke Mspwdo baka Amda all Meghalaya dancers ni pangkat ba ngan Pynlong lo dengan diga inter school ke Jinglong jing tu jungi ba Pynlong tadi kalau bagi banyo ka platform jadi di Khynnah student bagi ni iru bang judai chaba to ngai ba kini inter school ki bon bha no si dai Kolkata gauti kita keling-keling untuk si Pynlong di inter school teling ba di platform nila ban page ke di Khynnah sya padan sub school Meghalaya jingi ba kuai dan nila ban page tu nama ngina dan ki pemban lu la ngi le inter school pat away galong ka pulang lu ke school bat away lu galong ka jing promotion ng tajuki pat ka ngidam tu ni ka ki form ki banga pendiang pat kidam tu ki guide ibu and regulation bagi haban fail bagi pendapat tadi di bahasa cacinga ki bamyo aban ayu ya ka form kila aban kontak ini bat ni sapa ka form ni baga WhatsApp number hata dan sing tikin dai banaba ni dalam nabang ba kanang hud no tendai ki ba ki Rwai ki dan nasani kinong Rwai dan nasani ba kanang pa mo kita kisah teacher sekolah ni kepada ni pemikiran jadi di luar kami kemana teki kisah judge kebairung sekali kunhun competition membaca juga solo dan nonton aspak tingkah pada grup dan nonton aspak tingkah tena kebenta kawan kebenta ka menpekai ke sulung tanpa audition di bawah nak tu ke sulung tanpa audition kadang dan tiket social program of the development organization. And I'm so happy that all Meghalaya Dancer Association was collaboration with us. So we are happy to announce you all the schools from Meghalaya and the students as well that we organize this at the school, dancing and singing. Is our aim to an objective is to encourage and bring the platform of all students in Meghalaya. So I requested all the school if students that have the talent so we can send the video then that the number will be available on the screen and in the poster as well. So first of all, on that day we will have the awareness program regarding of drug substance abuse. Second is HIV and drugs, and third is child right and protection. And our organization was established in 2007. We are registered with the government, and our motto is to protect the human right. So we are working many activities like awareness program since 2010 up to 2025.